Parlok boro ngapain sampai fish kini ke channel ke jonga hakani ke channel ngakwa ban aji kai kumno ban sna yiki music track baru ban le yika recording te namar kale ke sin ke panengkong nakar pat red ap ba pensung ba ban ke channel menga dekaba subscribe yiki ke channel like but share yiki video siki parlok ke champi kanang balong kum kacing amin si menga baru kacing mentai yaki tu ki wipat ki bakwa banang kumno bansna yaki music track baru banle yaki recording te paralog hadin bala de ban install yaka FL Studio hapo ka computer chua bansna yaka track dan kam bat penbiang saya artli ki main setting ki aita kawai ketika tempo setting bat kawai pat ka time signature setting kai kata ke tempo setting bat kai kata ke time signature setting te bacu batai lengkot ke tempo setting kambut ba kumno ban pensuki lane ban penstat ya kecing ruai lane ya ka music track kat kum kecing kwa chang kecing ruai bat ka time signature pat kadai sepang ka counting nama dan kecing ruai ka ba count sausin dan kecing ruai ka ba count lai tentang dan kecing ruai ke bakaun riusin bat kumta terter bangin sutu kamha aling nyepek ikani ke tutorial lalu bestang ada bakut te paralog haba pila play ke FL Studio pihak ban penbiang saya artli ki setting haswa pensnai ke track kemangala omanish kemat kawai ke di tempo BPM bat kawai pat ke di time signature kai kita ke tempo tay hang tip sis pa arpau kadi ke tempo kambut ban penstat lani ban pensuki ya kanu kecing ruai lani ketra haba unang usna udin kamban set ya ke tempo kat kum kecing kwa kecing ruai la kadi ban pensuki lani kadi ban penstat la dengan penki yu mouse shadin pi yang tay ka tempo ka hiar sapo na ka sis pa arpau poi sis pa bat ladang ikwa ban penkiu ya ka tempo in niat sakmat te yui kala kiu sispakat pra sispa arpau arpusan arpunyau arpunriu kumta terter te mentapat nganya poi sasaka time signature ka time signature laj hang te ha option pen klik nang te pen laj hapo ka general setting tapin lagi project tapin yu hang tay betul set as time signature untuk dan numerator 4 denominator 4 by 4 kemudian haka cingken kum ka maths me kalong 4 by 4 numerator nomor udina jrong denominator dina po kemudian kalong 4 by 4 bat ka command setting jengka FL Studio Parlog kade 4 by 4 pitang shu install ya ka software ya kini ka do hapo ka computer jampi kram da pengki ketika 4x4 ka lawan lupa bat kambun sin rungan ong yapi ba kicing ruai ki yai de ketika 4x4 kamut ayu pat ketika time signature 4x4 ka time signature 4x4 kamut haka bar lani haka shiyeng kabit kacing tiet kadi benlong sausin ngan anuk sa perlok kan long hakani kerkom 1 2 3 4 te parlok ba pensu thu khamba ali mentangnya pej apo ka playlist pej ngan penrit yuk te khnang ba pi pen ithu ba ya kita kilai hakanu kerkom bangin kaunya kata kabit 1 2 3 4 lane way are lai sao tipet hang tay parlok nang tay bastang sa playlist hang tay badan ka ktiu mouse nang tay hang tay kalong 1 bar lani shi bar te ba pen itu khamba ali hang dengan bu ka tay ka blank list tay rong sao nang tay bastang hang tay bakut kembut na 1 hatu ka tay kalong shi bar lani 1 bar ngela ban ong ka tay ka si ka day shi hang tay kin parlok dan kamban jo
sau tiệt lên sau cào dan kam menjo hang ni mah to set as time signature dan kam menjo 4x4 lên sau hapo sau kemudian nang tei bas dang uwan hang tei bakut tei ka blank list hang tei ben sedang utu kemudian benjo sau tiệt kemudian kata kapit kari ben long 1 2 3 4 haka ketin kasih long we are lai sao ti hakano kor kom parlok ban pensyong ma kanang banjo ita kapit 1 2 3 4 we are lai sao ti parlok kanang mapenna kam stu shushu ngan ai example da kabangan choose ya kak example nang ni po FL Studio pa yang tu bayat tu cursor kadang-kadang hang tu pensyam sipun kick cymbals snares berkiwi-kiwi deh bit mentang ala select ben kalabu hang teh pop playlist hang tu hang tu hang tu hang tu kan mau parlok kadai tang kawai kakik henry tang syuko pipis bit men paling mentah 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mentapat dengan bu sekahehat hang tu kawai hang tu kawai kani tang banshu example mo parlok om dai bala leb ha te parlok kadai 4x4 kemud 4 count in one bar sau count hakashibar te mentapat parlok ngin persyang ban change naka 4 count syaka 3 count in one bar deka ba change ka setting hang ni hapo batho set as time signature tambakan mau parlok ngidan kam ban change tang ye unam bar ubana jerong kamut new merator ben perlong 3 count in one bar kamut 3x4 te page menta kala yai 1 2 3 1 2 3 te parlok ngakermen ba pila yu kichimentoy hakabai dai bat katempu bat ka time signature in sa sempat hakawi ke video kebeli sibun